Khublei Shibun ngai D.S.M ngapriang sngpa piang yapi sha kene ka waipat ke video. Tementa ka ngan khleh yonuk Ktung Shira bat uno Sla Muli. Ngan op slamata ngan otno yono Sla Muli hadin kata ngan saklelang bat ki waipat. Neng kong ngan sdi shwa yonuk Ktung Shira hak pnyang nang tang ai Mluh khendian. Uneu Ktung Shira ngaladep sai shwa da ka kloin shisin nang ta nga sai arsin laisin da ka dai tha hadin kata ngan sdi kumne hadu ba unda terkhong ba. Tementa ngaladep ot yono Sla Muli pat ngan sedang ban khleh no nga ai Mluh khendian une pat deu tu kutung bang ngaladep sdi nga ai lang Sohmynken khendian nga ot rit kumne nang tau piat nga ai lang ru bat Neilieh ngaladep dung nang ta bat ka Umsoh jo khendian hadin kata ngan saklelang yaki. Te shwa ban ai pam yaki wei kamot ngan mat shwa yalade yo kam pat piang Mluh lane yo kalak thang ru. Lane ko Umsoh jo yo kalak jo than lane kadang duna ru. Hanga himarwei tengas ngau kapang pa. Te piru perlok saya persang ba pindup tip kabang ne kak thang. Te perlok barot tang kumne higene ke video kepalang kot ke jonga menta kesngi kelakut bat ngin say kenduk haki wei pat ke video ki pandang wan bat wat kelet ban press yo like button lada pi ipiang ya ke video te Khublei Shibun.